Dés gur me carson agus mór an taigh ule son tín gan Seisean fistrichi againn inoch, Seisean fistrichi a hastíide an MEd an Foghlam Gàidhlig. List thorh cháidach minat son dúlach an chud an náist chéh. Ceist tá carson, ha mi dóch scoile sin noch go gníist. Ha in Seisean againn inoch stíide an MEd agus na ha na loib ha loib an loib in MEd an Foghlam Gàidhlig agus cúrsa ha chollach bhí nat oldanach an MEd. Chùrsa Anna Thirkell agus smí Stiùiriche program agus ha mi nam áiritíe Sabhal Mòr Ostaig. Agus cólar am noch ha trúd oldanach a ha Johnach biech hort sechat cùrsa ha chollach bhí nat oldanach an MEd agus ha mi feadhainn coming galad Johnach brín noch. Ha Anne againn ha na príomh-teacher bunscoile agus sé oldanach hínte chiaadlianach an MEd. Ha Lindsay Charnley cólaring cúteach agus sé teacher art scoile hanna Lindsay agus ha an darna bliana gan an MEd. Agus cúteach ha Catherine McClellan cólaring ha na teacher art scoile agus na oldanach as an 3 bliana gan an MEd. Agus tá si mi hína doiseach gnoch agus bhid mi bic an fistrichi géh me na program mué hanna loib cimar a bheith gopur agus in dóiúprach ha againn an MEd. Agus nóir sin bríní na Hollanich ha an dráasta gal páist agus a ha lenting an MEd agus nóir sin bí choramán son céistin a chud agus má céist sa bí acu fud siú an cúristeach an chat agus hiic sin ucha ag ddíireh in Seisean. Gléba. Nist ha mi céinte go siúolach choláist againn ha sin stíide as an Ílandscianach agus sé inad náisianta a chuning son canon Gaelic agus cultúr na Gaelic. Ach sawn aster a ha MEd y lífricach agus héit mi haris mar a ha sin a gúper as an Seisean againn noch. Nist ha sé MEd ha agam y program ha 3 jiffer slíon na loib. Agus mar sin ha choram agad ja no 3 blianachin de júnsacha professiante chud sechat cólaring. Ik ide meisterach. Me chud tú sechat bliane program sé PG cert tíistenas chiimnach vis agad an Foghlam Gàidhlig. Me chud tú sechat dafliane cólaring sé PG dip vis agad diploma chiimnach. Agus me níú na 3 blianachan sláán sé MEd cé meisterach an Foghlam Gàidhlig hyd sa bhí agad. Agus fudún slí sin lenting haris cóig blianachin ma ha géri fudu bican fáisigáil den blianachin ma ha géri or hasin tusin cho dúlanach sa ha bhí gopur vanúne mar hitcher agus cúteach bhí lenting cúsa ag ide meisterach. Is mar sin hanéú na 3 blianachin sláne dhéanú an strí fudí Bernvik bhí agad idir na Jiffertation sin. Nist mar a ha isaking ha jólas sóiriche dhéoring mar hitcherin an Foghlam Gàidhlig agus cúteach tuigse jólas tsikeisk ha isaking chodífrichte sa ha bhí gopur an na Foghlam Boki sech bhí gopur an na Foghlam Tribhíanna Bearla agus enich sin go bhfuil
skillan sáiríte a thuh tuigse a bhí acinn mar a héiteacinn canan lísacha canan scolaran lísacha at sa hásin chicask cusper nó chicask tron chusper an a Foghlam buki. Agus an éméid a sin go mór a bólach na skillan sin. Skillan an a líteach na Gaelic ach cuiteach in tuigse ha díoring son a bhí lísachuch canan an scolaran tro íver chusperin the curriculum. Gemlíscaf. Agus sé ha san éméid ach júmsach proficiente trobhí na Gaelic ag ire meisteach agus sé ire hunn síl go hácinn ar an ire seo ire sáiríte son cúsachin ag ire meisteach. Sé carm a hand na skillan líteach as a Gaelic i lísachach agus ag an nu nám ha carm an tuigse agus jólas Foghlam Gaelic agus jólas chicask buki i lísachach. Agus bí sin a coid an dachuid tro oper in éméid. Han éméid frickerach son teacher an a hagoper an de Foghlam Gaelic. Stocha go bhfuú sás an na Foghlam de luúnsaí nó stocha go bhfuú an sás mar ha an na Foghlam trobhí an na Gaelic agus han éméid go Africaachíh me hasisiú gobar as an Seisean sin. No stocha go bhfuil ujaú an a bhí gobar an na Foghlam Gaelic agus in dúil glúasad stocha go bhí na teacher an na Foghlam Gaelic agus ma han éméid frickerach gépín cuiteach. Ha de teacher in a ha tíir in éméid fémi skillan a bhíachchas a Gaelic mar ha agus ma siúálach an CEAFR in Common European Framework of Reference son different canan ha sin an dúil go bí an canan acu ag ire bí ja cuú nó na sáirste. Agus ha sin gamas teacherin ag go bhfuil úne son cúrsa ag ire meisteach mar haéis acinn úla ha dúlan an leib a bhí lenting cúrsa meisteach ha úne díoring son cúrsa an léid dhéanú agus bhín gra go bug stocha Suasrich cuú coig oer an nuirtar díar of gach seachking son na gálan sás san oper go chéilteir sin éméid agus barrachd ag am mísí. Mar sin bhálingé duna cíneach go bhfuil úne acu ar a hon agus tuigseaching ar chodúlanach sa ha oper teacher ach ha rialtanach go bhfuil úne acu ar a hon. Channeal cosca sin na leib ha sin glé ortanach go bhfuil muinechuch rí againn bó rialtas na halabe agus channeal mar sin cosca sin císin ag na holidaigh rí péagítear. Ha járig in na program úla rin fheadhainn ar léine tron tóil ha siad againn ar an láirich againn agus na bearlah Jóor céirsteach a sin céirst go jóor ach ha chulasíannig againn ar léine chulasíannig émas siú. Agus in nu coscais hanna leib sé ddíireach hechting gach bliana ag an tóil as an túlting is canna bhí began man sin noch cast. Agus ha go péin rí cosca sin siúil son áte agus áte fuí i féach mar fást gin ddíireach hechting sin. Ist bekend kann mi bekend men een dooioprach ha aking ar an éméid. Ha sin sanasach gedraaste son ollenich ure ha Jonach tjinisteach gan hiirlianig in an éméid agus ha na bhuiin etáiseach an san túlting in bliane. As mar sin ha úne an haast irtas a chudestei. Ha bhór chuid gen program ar líomhreacha ar léine agus ar aster. Is mar sin chan le go ddífad dé an páirt an dúich as a bhfuú fudach ha choramachad chinistei ar an éméid agus páirt gáil ann.
ha intricach againn agus ha sin I gal am iscal ha mir ra gram toting ha gal áte ha sound is an dúnastal ha gal áte ha cùrsa héna toisigus an toting ach intricach gal áte is in tris láfiad agus an ceirh láfiad génd dúnastal. Agus ha sin táiseach ag mé an lá iad de saharne scríochnachach ag mé an lá tdónich gus bi chom de hodanich siúil gan I landscíanach. Agus sé teo chom a hán chunnech is na tíir in éile a ha go bhí ar a chúsa. Bhí sin cynneochuch leine gach seachting tro an chiadsmeester agus tro an darnasmeester is mar sin gach seachting ha chom agad bhí gopur códarí códaris na teacherin ile ha leinting cúsa. Is mar sin get ha een program ulach ruig leine ha chom an tíinde chéile leine códarí códaris na teacherin ile son jólas a chuir chéile agus son oprachach suspant cúsa. Han oprach mas súpaltje, ha oper úr son gach cúsa docha gach collegiach is mar sin tufstuich collegiach sin ha unne acu son oprachach na jiffer griaven, agus mar sin jéfud siú bhí goper gnastra copín. Agus saun gach gevaarst vis sin kunnechach leine agus ha kroch Jane koerse a bhil siú ach mar stríke bis je kunnechach idir sech oerigin idir sech agus neu oeren in jesker oeren in jesker son oeren oerter goed sechat kole gevaarst ga sechking. Agus mar van gra a chom an chomach oprige cóirí teacher in ile agus coisnach big chruachach goteach mar farst gin program. Is ha jella vaca me seo de na Jefford Fodelen a ha nochgach mar farst gin program agus hí sif gan mi bodach in kiach tcho fu a saoir stie janu tjumachal na ha me seo a hí sif gevil na trí Jefford blianige naam. In Cheisnas chicas go doiseach Cheisnas an the Foghlam Gaidhlig doiseach ar chéad bliana agus ha céhir modulan sin ach hátuig tríú. Ha tuig an idir Gaelic sondach chicas hun nó Gaelic sondach chicas ja. Agus an da chusa seo jiferide agus fu tuig J ver srikeriche go teen. Agus ha da fodal ile ruig a chiad blianne chiater ag mór stíte Foghlam boki has je koiter Foghlam boki as mar ha galate an CEANGLAICHEAN agus koiter J na siringin tokal as an CEANGLAICHEAN sin agus nóir sin as an darne fodal has je koit Foghlam Truvian Gaelic an dheidhinn agus J in Charles haking ranske chaich janu an se chohekse as wil sin goper Foghlam Gaelic as Foghlam Truvian Gaelic agus J in leisige gaí J no hokas sin as in ranske sin chai janu. Sin hiad liane gin frógramaki. Agus mar van mi gra bekken na berhaie de stad ik sin as futu programakal ma hauson Cheisnas rien ik niere sin. No futu du kuma lorst agus hejusteach an darne bliane agus ha ne modelent ha modelaking is sin ha noch as a headsmeester as teacher cultur finanje agus ideolas canan agus a chom an njolas lisachach chuspersin agus kuach ik nu naam sa goper hiet wadal sin ha chom an oprachach een darne ire de Gaelicer sondach chicas ja no cùrsa ile a hug ha teacher vi Stiùiriche junsachach an de Foghlam Gaidhlig. Agus nóir sin an is meester ha modelúre nochgur agus han ferrat stéitje
Ní difir gáin a ha againn taich go chumal rí luch dúnsaí na scoileann ha againn as na clàsicin againn. Agus a sin caid híon buci ile agus dé na héit againn dúnsachach dá na híon sin. Is mar sin ha cad maun neolalas lísachach. Neolalas feghlam buci agus feghlam Stiùiriche canan lísachach tuigse lísachach as na roinsin sin. Agus mar bha mi gra réid fit siú stat is joí dablianne is críocha chud diploma. No futú cumalorst agus golisteach in gan trísah blianne ha Stiùiriche Ránsachuch nech clechci, practitioner inquiry, ha coramaun, project againn chuir dói agus rui agus sound a project sin ha misig Stiùiriche ans in trísah blianne. So sin na ddífir fodlin ha againn mar farst gin an MEd agus híisih mar a ha na trí ddífir tíisina sin na gúper gefud se stat is joy blianne no da blianne no fud siú na trí blianne an sláánna dhéanú. Is bhfuil mich ddíadach go lua misig ar stocha gil siú sménachach mar ha na dóin mési ha againn mar farst gin na frógram agus chabhín son gobeh ualach itir man a vísig húdige víráð. Ha mesig ule trovian na Gaelic ach tiki sin ule cho dúlarach sig sin a ví geharid ginne nach heel klechtje de ví nach heel choramai mesig dhéanú trovian na Gaelic ronne seo. As grúnhitcher an a hatin jokin ha MEd sin hiúturas hair viachge mesig skrivig as Gaelic. Maar sin ha sin tuigseach mó mun dúlain út sa bí rá teacherin as an dúichach sin. Ha gríabhan lévi agus skrivi an agus mar farst gin roper ha noch go gach collegeach ha dul an sás an de levig academicach agus kuach skrivig academicach. Mar sin biker vik ha choramach na skillen acu lisachach at sa hasú goper tronne ddífir fodlin agus choramachú de skillen skrivi an a Gaelic lisachas. Siú asbólach kuach na písan skrivi a hasú dhéanú géin. Ha blog noch go gach collegeach a ha go skrivach rí chudri chéle Stiùiriche na ddífir gríabhan a hasú dhéanú agus sé jo chom a ha sin na skillen skrivi acu lisachach. Ha taispaní an gurrid acu rí thuirseachat mar farst na méisian ha noch go gur MEd mar strícha hat sheiminear agus samtro teams a ha sin gandívrigach agus ha is againn cho kutrmach sa ha gofuil go sin misnachal is cumasach knuasach agus taisbinach big chud seachad na ddífir húsper an asin caidir agus ha sé chom a ha seo ut skillen laverste lísachach agus misnach kuteach lísachach gnu ná. Agus ha hole dunne sa bhfuin tuseach mú chodurh sa ha taisbinach á seachad trovían na Gaelic agus mar sin ha chom lísachach dhéanú na skillen sa rún sin. Ha astian skrivach agus réist fan ha blogs písan skriviach chudi chéle gach collegeach biker vik ha chom an na skillen skrivi lísach agus Gaelic. Kuach ha poster nochguch mar farst gin visach agus fan ha na méisian ulas Stiùiriche skillen Gaelic lísachach sé jo chom a han bíteach na Gaelic in skillen againn an na bíteach na Gaelic lísachach. Agus kuteach ka idir hengachach nochguch an kutjin mísian kuteach. Ist ha Chúrsa mar a mi gra againn Mòr Ostaig gach blianne mar farst jen intrikach
agus híisih na cean láithine sin ha againn in bliana. Agus sé deo chorm ha as an ddíireachcinn seo, Jólas a chud ina teacher a díal in holaní chéile ha go bhí gopur códaribh ar an éméid, agus jólas a chud ar an luchcoprach, jólas a chud ar Sabhal Mòr Ostaig, midil siolach ar a choláist agus híisih chobria sa hanmhárach I againn agus ha sin gomór an dóchas go bhí agrianna dearsach mar a ha dearsach as de jalan ha againn ar bialú sin in bliana. Ach gebí títe ha againn ha dún an tlachfur a bhí tína chéile iad lárach na choláist agus bhí mit chud fáilte bhórort irtas a chud is Seisean in éméid agus chorma bhí againn cynneach ag an ddíireachcinn sin as an dúnastal. Ist ha barrachd lín againn agus ha mismeinse go bhfuil in seolach ar son in barrachd lín againn ans chórach agus héit acu ar súla thorst na ha againn sin agus héit acu ar fistrachach man in éméid a lorach fó chúrsaighin fheadhainn nó postgraduate courses lorci siú fistracha sin agus maisiú san fisa churúcam hín MEd Education san bí ha acu iricirst agus bhí Stiùiriche má cluingin fuaibh. Ha cean dúnaí againn ar son in éméid ag tíirech na mías seo agus mar sin cur a físúcinn ha uí acuáin agus na bheith se súl iad an lárach lín againn híisih go bhfuil dóheann ar son irtas a chuide sin agus chudimid fáilte mhór iad irtas fuaibh nó conatrach fuaibh na ha céisian san bí acu. Nist ha mi hín dolastat sin agus ha mi fat an cumin in tríús hitcherin ha códaring noch agus at ule lenting in éméid ag ddífir íren agus ha mi doiseach dul a chud fáilte iad Anne a ha Johnach bríonting agus ha mi dul a hín amach is nid le an seo gus díteachú iad Anne aichen Ceist. Ceist nist Anne, big de Johnach tíadach éisigint bican mú cruise colach a bhí nat ólanach ar an éméid. Bí clàradh fés go máthúla dinges me se an agus ha mi gobad mar a thuirt an na buntscoil an na dráidin éispig buntscoil ina sinnéid agus ha mi a bhí gobad an hinnar son cóigeiríchid bliona agus ha mi a bhí am a fiamh hitseir son blianach an móra cateach. Háisich me se a chúrsa seo in nuí agus ha mi ddíadach deisiol gos a bhí deisiol gan na chiad bliona. Agus dúdach isimi gaibh bagan ma dhéan bhíng mi ma dhéan na buanachgan van a leib agus na dúlain van a leib cateach. So mar a thuirt anna hiadrúd de bhuaich me sinna a háisich mi sé grú againn ré hí a clàcha canon académicach a bhí scríbeh agus léveh le canon académicach na a hasinge a gobad le clán gohara just na buntscoiltin ha sin choiolach a bhí a clàcha Gaelic firiste siimplí an a chlán ach chuirt seo raim bha go má fémol bha sin a féin tóir taig gach seach goin le na blogs agus an asbholag agus bha pí an léhí an gain cateach. So bagad bha sin a féin na skillan ach in lesochach. sé in príomh bhuanach bhuaich me se gur mi héin mar teacher an eile go má trang go bhfuil nó láithn ac in láin ha urid lésan an ac in réanús ha cafa georn tíadach a féin tron na húlaáil ach thug seo aram tíadach a bhí stat agus ba can smúneach a dhéanú ma dhéan Foghlam na Gaidhlig cùrsa na haimia cùrsa na haimi gopad an na Foghlam na Gaidhlig agus va léveh acinn sin geisach ma dhéan dóin óprach fracarach mar a hasin gamalach a canan agus cúspar agus
bheit go má fémal an nuair sin thuaising is a bhóidseil ma dhéadh thuaising chom cíhead léasan ina dheanú mar rainsach neach clachcí practitioner an choirí agus mar sin na rudan a bheit sin géúsach thuaising chom a bhí tíach a fiaching sin ans na clasichan agin hín s sin go má fémal. Na dúlain bhacamsa hiad dúlan a bhacam sé na blogs, so bheit anna a bdín ma dhéon na blogs a hiad trútna a chuil mí blog chum céintseach déhhain a chuad mí meach go má bhua déhhain ach chud a agil mór ar an toiseach gro acam ré pí scríbhí a dhéanú sa chu suas é leine scrú na h-oileanaich eile dul galéimheh ach charua idir chodónar sin so gach seach chuin has sin féin pís léhí agus a agin ré gearchantas agus bagan beachcoch go dhéanú éad sa chud suas agus bí sin féin asmhólaach persanta gach seach chuin éad seo fó anna nó an óide acin agus sin go má fémal or had dort thuút a chémanan go má saile an nuair sin thuútéin agus hanna na h-oileanaich chéile bí sin tuairt asmhólaach gan na húla duine chuideach sa húla duine uabhasach pros na choil sa tuairt taic búr ga chéile. So bheit siad gléimh agus is té chiad seach goin charha ítir chu a golchri sin. Agus an darna rud bheit hína fadach ging bheit go bhí dulah hún sé taispannach bhrein mí dá haispannach ach ronna chiad bheit mí cupad an na bunscoil chaine le chu drug san míarm a bhí deanú taispannach nó léasan a beala clán óg ach na dá mé dhéanú ar beala ina bhíh siúd eile a ham. So ríis bheit a golarm ach charha idir chodónar is sin thuas sin tóir taic a tóir stúd a gáin agus bhena h-oileanaich eile uabhasach bros nach chuil sa go má goid chuideach agus bheit mé hína fadach gin is sin tóir na smis nach chuil na a bheit mé nuair sin na genú an darna taispannach agus sé an tres dúlan a bhacam sa tíadach úne agus bheit anna bdín mé héon sin tíadach bhí lerag úne gach seach chuinir sanna bhí a déanamh nopad ach chanin go bhíh sin go má adrialéitir san na húla duine gúsa bheit darmh a bhí gopah an naiche bheit mé go má cí bhín sa lerag úne bagan úne gachte saharn agus trá is a bhating. So is díadach déthe gopad go tain agus bheit bagan is asú ha chláánach an bagan is sin is charhad fóm a chasan nus. Ach ha tóir taicid breit spéisgain ha na gníomhan úla thuas agus léomhah ha sin féin taic ré cúnas ha sin scríbeh imiríon agus ha fachlar an angain chuideach agus mar a thuairt anna ha structure na haistin in airde gain chuideach. Bhling sa an cùrsa seo ga teacher Gaelic san bí had cóir rims go mór ha mé cuad an idirt ris an darna brionna. Tap leif. O'r yn ta'n gyda Anne son y fi cho Jonach de diachgan horsiach at gyn i'r crisiach codwch y fi nat oddynach i'r hir tlian i gen yn ei wneud sy'n y fi'n môr yn ta'n. Agus Lindsay, how hyn i'r yn darn y blianau yn Èist, chafwr na chilw gisald, leis yn darn y blianau bydd y hyn Jonach bigant y ra, bigant eisiau gyn i'r crisiach codwch fi nat oddynach i'r yn ei wneud. Mae'n fawr Anna. Fel an dír an hóiseach i ra, ys ac cael fwrs na chodam sio, horsgod iddi blin dyn na holyn i'ch nos, doch ysgybiad na nolyn i'ch hwyth, ach si jo chodam a sio, jyst iddi blin by un yn cwrsa agos na rai mi gyda sio. Diolch yn bec yn cwlys o'ch chi mynd un hyn, am ei gwybod, an yn siadach piarst yn after, mynd am teacher art scholar, ach cwydioch cwyd mi dlest yn y swydd y fon nŵr i'ch mae'r lead teacher, ha car yn colwch i charter teachers, ach smi hyn a
Stiùiriche curriculum agus cúidir dóid planach an inlachgil fan na síireachta agus mar sin sé tríoch go túúth agus am spéis sciré mi hían an teacher Gaelic as a dúinche go bhfuil an tríoch go seo. Mi dal a bhíon tíireach den Airson noch min na cùrsa agus a Èist min na dúlan agus na buanachgan. An háiseach bheit me sé go máteach foch smuinchuig min na cùrsa chana cin na Carson hu cin séúirtaí ó seáil an bhachtún cùrsa seo is bheit me gama imimegan nach min na skillan a hih canan, grammar, suhla sin chorómítir cínseos gan bíon fricarach sin na cùrsa agus sam cin a bhí mi sanas cin a rein sin acail bic agus híomh mi héin orsin in jaanú or bheit mir sonnaí cínseos gorómí is fricarach son na cùrsa agus chuirtu grop. Is mar sin háisich mi agus chóirde hiad bhíon a raimsa glan dhéansigh mi an tuadas fan na Gifford inachtain Èist a hih agus a rid a bhóládum sa sé bhíon sás go héin as a fiíochaig bóci. Agus sin rit a chóir raimsa thula seach go mit hín cála brín sa bhíon na Gaelic ag árstíide tuh mé glas agus le compáiste gan éile Èist bheit me sé chótíicfach a hih na clásichin grammar agus gait am fear an cuairstó go leor is a bhí ar beolalas daine agus a bhí fiach an difricéist in a ricirst is hat a chóir sin raim sin háiseach ach thuús mí seachad éidir sin agus bhríimií difriúine iad a chóirsa agus thuca buh bhórm sus get a ha mí hast genméadach gus bhí siúla a dheanú sé chur am dhéansaí a hán agus an an dóid be get thuirtáiste bhí smuinechuig mu dhéon de skill an hén agus na like sin na hacu agus si ar léa sin Engine na buanachgan is mór a hánig as a chóirsa seo gos is sin na Carson nuide behuaad mi. Agus hair le bhí míorvalach coinneach ag grí jifa ag jifir íðan gin gríoch dúine ús ga checkas dúine hair bhí checkas ba innig bliana so tefn mé rein checkas cúteach fiat an hadjanu is ódach gur son na cuascin Starlands le hé checkas just a bhí gopur bhuie agus séú ar le hán. Cúteach as a hiad lína acham sa hána HMI agus rein at scrútig iad a scólachcin agus féimi mé ra scinnta go chóir sa misneach go a bhí díalacha goa agus is me feingin a chud seachat go láir go misneachil agus hu can teanfach a chéin bu a bhórádum sa gus tíoch léir sin idirhealite a bhí isteachta na curriculumachcin agus ha méid an tuamh sopar in jaanú éidir sin. Is smuinechuig me héin a darna bbliana a seo idir bhí fatan na stúlaní gósa an bliana sa ha cúsin idir bhí dadh ag an taid a sin idir bhí as an hospital gematríc barrachd na trími as an Stiùiriche as an hospital ach thuús mi díoch cúteach ar lé fan na skippe fan na háin agus na duine éile iad a chóirsa. Díoch me chuteach an nópar dheanú a bhí brín san áireach min na taperin agus a roinsachuig agus cóirle a thuh na bhami deanú nuair nach Rómí a fríhiach don na chláisichen. Agus imime chuúras is muinich mé ha nuing os a seo jaanú féimi mé stati féimi mé an cuasa seo stat ach hat a raimi sin agus ha mé tangles nacht a rain. A rut a hain bhríimií a ríistí Anna agus chuis mé teag for service in na nólaníich agus bhlinn sin is me vistí ite just a bhí anarach mi dhéin agus is siire go teig sin cos haiad cho Johnach sin i jaanú agus an live around nach be choramach at lentin leis a chóirsa agus ha sin iad a bhí is an an síchin go mama dóla noch tron a bbliana ach ha mé mar a bheit me gra ha mé hó tolit si scin de lenmiádam leis chóirsa or hána mótalin is a darna bbliana. Chláirta hiad bbliana round goán agus be chom jeansaí a bhain. Ach a heh an nána bhíana agus mis sin cin dúirt anna ma dhéon an modulúd cumulteicrí gachneach jeansaí. Tá modul seo idir míorvalach má
smaniach ag mi yn féimlach yn y farach, maar y student i'r teich chwydd gan y nôl yn eich. Agus yn nŵr sy'n fi sgrifig policy yn nŵr written yn li hitch dyn y chwrlia agus gan y sgola ac agus haid bwai fod y chwydd yn mafdactus hyn. Volyn maar y hwrstan y volyn yn gwrs y siog. De gwynius yn bi. Na bi y genoch met de Chùrsa Gaelic, na bi immer genoch wie Janu Tashbinen biolwas dunje. Dierig fiache, agus jevu een teik a ha jaar of gin cheku gus sheiminear. Agus toch dierig maar jene nog, dierig zo'n bikken koherje, de goed shaket. Sean en zich me heen stochen had het daar in de jalaf. Hiet het vastil pasken van Louis de computer, agus de goede piece levius station. Zich me sin van me gaat het, en je ma heb op een ria nog, a ga me een tuurvis juinsig ik. Nôr sin brin de charste ní de chórs is ag tabú na spéisi na brin cóla van skromiermut. Ha sin brin cóla chafór a hulahaich wie een Jeffersy hien Timmy de MEd ach kujochtioch naar behe Lyle se skultje nachgin agus a sin idir vi natlach agus bua noch. Agus y farwch gyda sy'n di cyntios gan cyrw planau i'r doi son na hasyn agus gan lenw sy'n chwfat sy'n yn gyd. Agus under teulu yn y blogs, ti'n cyntios gyfelw cwyd yn arbystach yn y blogs, biat gata chwydioch y gymwr na ddi gacet di ashton agus yn hasbnig yn ianu. Agus ysig iefu na bwannach gan as, ac mae'r fannu gra ha chwrs y sio is Bwai fwrwch o'r odym sy'n mae'r hitchers ha meid fi checkers barach na cwig blin y diag yn eisiau ha meid yn tyrfys iawnschog. A dyn y Jefferson y sgoladyn, dyn y rhain a'r sgoltyn agos ha sporsol. Ha dyrf sy'n yda ha traum a ha sporsol agos hig blynach yn as. Sa'n mynd dochus gynlein sy'n fod. Sich son de vi chojoch drie nog gus kuch son de vi geonerach kuch men punt tuige raketeen tuige as viluide vi en bliane as kuch miapna neachged vi conservative dierkirchne de doeling ha de virad en bliane sinnu heen boeren tankejara son sin. Agus mi géireach ha Catherine Colvering agus ha Catherine vi gopur gemakrúi ha Sean tresef bliane ichke an MEd si parskin bhuiin háisich an na davile fichit sigán de háisich an MEd as ha gus vi jéisial as Januch kríach na méisian na géireach agus Catherine bit hé Johnach bikken a ra moch ku se ha vi kolch vi nat óderach an MEd. Fiscal ma hulletanje sé Catherine McLellan ham heb ik op an na math school an na Glasgow an na Ride Mathematics agus ha chicas troi MEd Gaelic. Hanna 3 blianach hin go seachat cholói an na dói nur háisich mé a chus far gus an jéval roiam agus an na dói sin ma agus an na dói coint arás ha tidach a gáil cholóag agus Bádú an án agus bá tóir a bhúnach an án. Is an mihín na dúlan bhain sé diadach an núne, chums ha chulatanja potrangus a scóil ha mi gobar lan úne agus gach seachcin ha was munjin gebí tóir úneachad agus féma tú an núne chuir seachad son chula sin a dhéanú hiúns. Ik did a seachcin biús mujin ó ha jamarta tían fémi me chula sin a dhéanú agus ma saminihiú jidach son chic ha jamar jam agus so féma tú cumul suas mar as tríke a mis gopur just áharne hiún sva úide se daken hiún skroie seachcin ma ha gopur láúna ó na hafáil chin so ski. Het doelde deel son golse sé rut technologus. Hannelas an uren en charo feiner leide ik een naam zo Jean Kingef ma hou en hou Jean leine gebil how goje koich minutje ron on Jean of Kingef gebil a kolishin a koper
Cearst. Na rudan na giúsaitin gach bliana bhai cho intinach mis midin na chulatinne ha cúpar na fólam bóca bachórat a chiad bliana dhéanach hiú is son tidach a fáin amach na rudan na hair cool a fólam bóca agus dé ha tafert feighinn dul ma dhéin fólam bhai cho intinach agus na blianach in éile cúpar a chùrs ma dhéin fémlúchan is an taike barrachd le sin cho intinach ach a rud nach rá bhacha má úrgása sé giúsach ma dhéin an cúltar féin agus ideolas pen rud sa bí a smidig mí ma dhéin roi a chùrs báisig mé a chùrs íte agus ha tór a líb agus rud an ma dhéin sin agus fa sin cho intinach. Ha Gaelic mar a chuúla daile a ruúi a troi na cúrsaicin fad agus ha mis midin ha Gaelic acim tíana ráid ha gomanna sead a lítarcha agus a scríbe ha mi cumá na sead a coint an na góc agus a cumá suas le cimar a haútan a scríbe cearst. A rud ha mis midin gur hud mi cumá fémal sé a Chùrsa lítarcha vís de cléircin nu a ha scríbe Ashton rút midin ma ha cléircha Times New Roman hiú go bhfuil an ascar a ha a dóid cearst na gúirt hiúns nu a háitigh mé a chùrs bha méide a cléircha can sé aromi cléircha Times New Roman agus údanan nu a bha mé déna scríbe chu ascar a dóid cearst íte. So ma ha cléircha Times New Roman ha sin a déanú a défa bhór. Gach seachcin leis na blogs ha cutanach go bhfuil cumá suas leis sin agus a sin a déanú défa leis scríbe agad agus ha bach ólasach mágósa go bhí a léh ag défa tafairt an na scóiltin éile agus défa daine éile a scríbe ma dhéin déna beachtain a bhachasa. Agus an náisiúil a bheit sin a fáin arás ar son na blogs agus an náistin a bheit sin tíúna a sin na bócúideáil agus nuad éile sé chula sían hátáise gur a chéad blian a deireadh chula sían a cúmal skipalta go bhfuil áte agad ar son cúras a haidéanú mar folders neo me sé cléircha Microsoft notebook ar leine so a chula sin bha mé déanú bha mé cúmal tab an Microsoft notebook agus fa sin ó fémal rása nu a rudmí a bliana seo so nu háisi mé a drééis a bliana put mí coint arás is déh ar chéad bliana agus sé an dána bliana achan agus téúmí. An nu délam a sin sa bí ha lébe gin cínte go bhfuil scríbe a chula sin sios dé lébe agus có scríbe agus sé na bechcin gote a bhacha. Jean sin troi na blianachan a ha cópar. Agus cléirch spellte Gaelic ar leine. Hará mé duna na cléircha seo nu a bh mí scríbe na blogs is sin na sin ítead. Ach ha déanach Sabhal Mòr agus nu a hanna dé an Ashton tíide bhfuil cléircha bud mar Harvard site an right agus bíú toirt Airson. Son a bliana háisigh sin tidach trí bliana a rás bha WhatsApp grúpbacking agus mar a thuirt Lindsay bha sin cho cúteáil tidach son bring bhí chéile a gra tí ha tafairt as an áte go taon de reinú sin de dúra ar leine a bhfuil ceirca leabhar so bha chula daine ó cúteáil agus bhí chéile agus bha sin go máún sa chula daine bh tífar áin i fér alpa hiún sa chula sin ar leine agus a tí bhí chéile ag anna Sabhal Mòr bha sin a chomá deadach son chula daine aicin ag táiseach
a cùrsa. So tíadach molla bhí a cùrsa seo ar son duine sa bí ha an na fólam bóga. Agus a bliana seo bliana chuad mí a bliana seo chódáibh chanéala sam né tíadach an nópar a dhémas na dhéanú ar son a bhrásoch an neachléachcha sin na déanú drás nó tíadach go bhfuil an nópar na stranga chanéala sam ach bha bliana seo chódáibh an na dói. Agus a chami toliste go rain mé agus aníl mi búlach téisial ach hami gas a bhí hami go mar fásceir so sinné taimos an ísteach. Mór an tainte dearach Catherine son a bhí chodeónach an fistricha féimeáil sin a chóraindling ha mí fata na a chumain. Agus taingé bhúla Anne, Lindsay agus Catherine bheit sáirte má na beachchan acu chluintin í noch agus chluintin cúris ha cholach am swinte go bhfuil siúir beachchan glé anarach chluintin go ha glé chlach verstoch a bhí lísachach ar tiicse Foghlam Gàidhlig Foghlam Buki mar a bhís clán Thirkell canan úd ha dúlain na loib agus go dearach an le fuaiste cé meisteach go chodanach ach ha buanachgan ann I gunjiku agus cúteach mar bheit na teacherin mínacha chuomh ha taich gan cúteach chuomh ar son ar Stiùiriche tro na chùrsa. Ha mar bheit na teacherin na gra ha ransachuch neach clechgi practitioner requiring gemoor nochgech tron de 3 blianchen gin an MEd as hasin gemoor fioch in de keile gaan or is een tuige gas a vilsú waar de wild mar va aan menige hitlian ha kormaku lessen en iaching leis glasakopeen no le klasile agus doien opbrach ure hokal as hasin kuch genoch gegin darne bliane agus bliane ha Catherine Giannu ha project Mòr Gaalache ver vil goper project biken smoe stage bransach nechtlegki as ha kin ule mar hitcheren die oprachig na skillen sin njorigig sin heen sin Giannu mar hitcher is mar sin ha female vi Giannu oper in skillen sin mar faart gen en MEd. Maar va aan na blogs ha draasta ha na holledige kurnaars na blogs achke leine ach na ha oorlog vi kur piesen skrivi en aarst bialugile na gaf woorlog itcher rut vis kut de goldenig Giannische sin biat ga goed ook met dosach Juge son soele haarste Stiùiriche Corle asfoldig haarste raas as een oorsin ga goed en aarst mar sin. Maar van de teacher in de graad heb ik oorlog itcher mo vi could piece in aarst gan de bhuiin sé koisnach gema teichgal agus brosnach a haun kuch agus kuch haisakin voransachig in madi andras steetje teacher boenskode aan de Foghlam Gàidhlig de Gaelic. Gefuurde vi gema urne nach vi goper den hien geharid skinje stoge aha aan een CEANGLAICHEAN Sabhal Mòr Ostaig neeletje me galoring as maar va Anne agus Lindsay agus Catherine na mínige genoch choúachtar sa ha choirsnach sin a ha aking mar farst gen in MEd. Keil ganú teacher déle vi beachchuch groichen tuf chicas a kuch groichen déle as an Airson vi torst type persante agus type professionte de chache chéle. Agus kuch mar va Lindsay grach oeren en chanel mór an chorm en aking vi briin trovian de Gaelic rí professiontig ile agus ha fheàrr va in chorm sinne gaal vi boekig as a chanan kolderig teacheren ile sa maak an chanan professionte agus persante aking kuch. Nis ha mi dagus go sin
Biach a thuirstgaibh iad cúrise ha colach a bhí nat oldanach ar an éméid is cúteach dé ha an leib frógram ha bhí cinnte go bearn an ans ha rudan an ar nach de bhuail mi híd is mar sin ma ha céiste san bí acu hí mit go mátolíte in frécurst dráasta as mar sin fudsúch céistin a chudisteach gan chat ma ha siúr san sin anú nó na beardlah fudsú fisa churúcam ag fóstí a ha sin as a chórach agus bhín go tolíte siad a ghrásúgah agus céistin rícurst. Nist agus tháráise ha os ciún in de skippe marketeach ik in toolvoer koldering nog agus ha sin fatin koming Rocha agus Joan a ha ir groich in chuder dói gin nog agus Rocha chan je mismensin gebild gil kistjen it chiniste je geniere seo bid. No chanéal ach an postí ons an chat agus link in MEd cùrsa so má se vigidi tuig fi kain sin. Clífa. Well, mór an tank jara cháirtin ha mi dáchas go bhfuil sin iad na céistin ha acu récurst agus mar réal fíoch an cúdsú físúcin agus bhí mit go tolíte fís chud a rásúcah. Mar bha mi gra ha ceanla dúni ar son táisechuch an bliana ag ddíirech na mías agus mar sin bhí mit go tolíte Clinching vuoiv eis iartas ein vuoiv son an éméid. Gléfa, mór an tain gajara son a bhí cóldering.